Istraživačica i urednica u Sarajevskom medija centru Anida Sokol navodi da su tokom kampanje za nedavno održane lokalne izbore uradili monitoring lokalnih medija i društvenih mreža. U istraživanju su pratili na koji način mediji na lokalnom nivou izvještavaju o pitanjima koja su relevantna za izbore, kako izvještavaju o samim izborima i predstavnicima političkih subjekata, političkih partija i nezavisnih kandidata. Monitoring je rađen u 8 opština i gradova, a pratili su 24 online lokalna medija, 10 radijskih i 6 televizijskih stanica. Gledali smo kako izvještavaju o izborima, ko su im glavni izvori informacija, ko su glavni akteri u tim izvještajima, da li imamo kritički pristup prema programima političkih subjekata. Također smo pratili i obim štetnih sadržaja u medijima. Pored toga smo pratili i društvene mreže, odnosno 22 naloga političkih subjekata na društvenim mrežama. Željeli smo prvenstveno da vidimo na koji način kandidati i kandidatkinje koriste društvene mreže i također da li u takvim sadržajima i statusima imamo određeni obim štetnih sadržaja. Ono što je monitoring pokazao jeste da je da su mediji tokom izbora često izvještavali bez jednog kritičkog uklona prema političkim subjektima. Na primjer, našli smo jako mali procent medijskog izvještavanja gdje novinar ili novinarka kritički analizira programe političkih subjekata, kritički analizira i pristupa kampanjama kandidata i kandidatkinja. Također monitoring je pokazao da su građani i građanke zanemareni kao akteri i izvori informacija u sadržajima o izborima na lokalnim medijima, da uglavnom na fokus jeste na političkim subjektima i predstavnicima političkih partija. Na primjer, u online medijima glavni akteri su u najvećem broju slučajeva bili predstavnici političkih subjekata, dok su na televizijskim i radijskim stanicama to u većem broju slučaja bili predstavnici javnog sektora, a zatim vladnog sektora. Međutim, bez obzira kojem sektoru pripadali, u najvećem broju slučajeva, čak između 70 do 80%, glavni akteri su bili ujedino i pripadnici političkih partija ili nezavisni kandidati, što u stvari govori koliko prostora oni zauzimaju u medijskom sadržaju na lokalnom nivou, i također mogli smo zaključiti da su oni zapravo ti koji nameću agendu medijskom izvještavanju, dok se glasovi drugih našto građana i građanki zanemaruju. Naša sagovornica naglašava da je i dalje problem funkcionerska kampanja i vrlo mali procenat žena u izvještajima o izborima. Prema njenim riječima imali smo veliki procenat takozvane funkcionerske kampanje na televizijskim i radijskim stanicama, kao i brojne primjere preuranjene kampanje i indirektne predizborne promocije, da su od 90% glavni akteri u analiziranim medijskim sadržajima bili muškarci. Čak oko 60% radijskih i televizijskih priloga koje smo analizirali, znači oni sadržaji koji su relevantni za izbore, imali su primjere potencijalne funkcionerske kampanje. S druge strane, u online medijima taj procent je bio manji, možda oko 26%, međutim opet nije zanemariv, što nam govori da funkcioneri, odnosno osobe koje obnašaju određene funkcije, često u gradskim upravama ili često je to riječ o načelnicima i gradonačelnicima, a ujedno su i kandidati na izborima, zaista dobivaju znatno veći prostor u medijima tokom izbora u odnosu na druge kandidate. Čak u 90% slučajeva glavni akteri u medijskim sadržajima koje smo mi analizirali su bili muškarci, a jako mali procent takvih članaka je imao fokus na ženu. Znači, pratili smo članke u kojim se izvještava o izborima, o kandidaturama i slično. Također smo na kraju vidjeli da je jako mali broj žena
osvojio pozicije za načelnicu i gradonačelnicu. Imamo samo 8 takvih slučajeva i generalno jako mali broj žena su bile kandidovane za poziciju načelnika i načelnice, odnosno gradonačelnika i gradonačelnice. Samo 29 njih od skoro 400 kandidata, što opet govori da je taj procent jako mal. Političke partije znači, prate onaj zakonsku normu da moraju imati određen procent, 40% žena kandidatkinja, međutim kad vidite ko su nositeljice lista, vidimo da taj procent je jako mali. Neophodno je zaista raditi na poboljšanju položaja žena u politici, a svakako to ne može se raditi samo da se ispoštuje određena formalnost ili zakon, zaista je potrebno suštinski raditi na unapređenju žena u politici.